Ndizera ko muri amahoro mwese mukurikira ibiganiro hano kuri One Vision Rwanda TV kongera kugira ngo tuganire dufatanye kugira ngo tubabwire uko ibintu biba bimeze muri rusange hirya no hino kandi mbashishikariza ukanda kuri subscribe kugira ngo mujye mubona aya makuru tubagezaho mu buryo bworoshye ariko kandi munatuhe ibitekerezo hepfo ngaho muri comments ariko kandi noneho munareba ibyo tuba twabateguriye muri rusange ndijande bye ntakiruta Imana ari kumwe na Sengeshi nk'ibisanzwe umeze neza nanone yarameze neza Jean de Dieu urakoze kandi kumwikaze muri kino kiganiro yego hanyuma rero reka tujye hakurya y'amazi magari kure mu gihugu cya Ukraine. Igihugu cya Ukraine ntabwo tubigarukamo cyane kubera ko bakurikira murabizi ko kuva muri 2022 mu kwezi kwa kabiri tariki 24 nibwo hatangiye igitero igihugu cya Russia cyangwa cy'Uburusiya cyagabye kuri Ukraine kivuga ko cyo kiri mu bikorwa bidasanzwe bya gisirikare byo kugira ngo barengere inyungu zabo ndavuga z'abanya Russia n'abaturage hariya muri kiriya gihugu bavuga ikirusiya n'ibindi byinshi bavuga ko badashaka ko tane yinjira mu marembo cyangwa se mu marembo y'igihugu cy'Uburusiya ni byinshi cyane. Ubu rero iki gitero kirakomeje kandi hagiye habaho evolution ku rwego rwo hejuru kuri ubu ngubu hasigaye hari ibitero cyane byibanda ku mirwa mikuru y'ibihugu. Ubwo duherukana ahangaha barabanye natwe mwamubyibuka ejo bundi ahangaha twababwiraga ibitero cyangwa se igitero cyakozwe n'igihugu cya Ukraine. Igihugu cya Ukraine cyari cyashe mu bice binyuranye muri Crimea ariko n'Uburusiya burongera nabwo burasubiza ndetse hanoherezwa drone nyinshi cyane, drone zirenga 500 na missile ballistique ziri gukabakaba 100. Igihugu cy'Uburusiya rero ntabwo n'ubundi kiri guhwema n'ubundi nkuko byatangajwe n'ibitangazamakuru binyuranye hirya no hino. Turareba bimwe twakwisunga ariko byanditswe n'ibitangazamakuru hirya no hino nk'igitangazamakuru Anadolu cyo mu gihugu cya Turkey, kimwe mu bitangazamakuru bigiye ku giti cyanjye n'ibiro n'amakuru yego bya Turukiya, kimwe mu bitangazamakuru mbona kigerageza kuba impasho kiri credible ku buryo rwose abantu mukunda amakuru adahengamye cyane. Sibyo ko amakuru adahengamye biragoye kuyabona ariko nibura agerageza. Anadolu Agency iragerageza banditse inkuru ifite umutwe ugira uti Russian drone and missile attack on Kyiv region kills 10, injures dozens, Ukraine says. Vuga ko igihugu cya Ukraine kivuga ko drone z'Abarusiya ndetse na misile nyinshi byateye cyangwa se byarashwe mu gace ka Kiev umurwa mukuru w'igihugu cya Ukraine. Ni kimwe mu bitero binini cyane byaguyemo ngo abantu 10 bakomerekeramo abasaga 60 mu mibare y'iri provisoire bahoze batangaza. Ni ibitero bije ku nshuro ya kabiri biri massive cyangwa se byinshi cyane bikurikira birya n'ubundi byari byakozwe bya drone zirenga 500 ndetse na missile ballistique ziri gukabakaba 100. Iyi evolution y'intambara muri iyi ntambara iri guhuza Ukraine ndetse n'Uburusiya imyaka 4 irarenga. Ubone ibintu biragana ibitero birakomeza kubaho nkaho nta cyabaye. Ndi kubonamo ubugambanyi ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera iki? Kubera ko Kiev kugaba ibitero mu mijyi nka St Petersburg ndetse na Moscow ntekereza ko bagomba kuba bafite green light turutse mu bihugu bifatanye bikorwa byabo especially Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impamvu nabonye ko harimo ubugambanyi Zelensky ari gukorerwa bisa nkaho ari kubwirwa cyangwa se guhabwa amabwiriza yo kugaba ibyo bitero expecta ko ibi bihugu biri buze kumukingira ko kurasi Moscow ni St Petersburg ugomba ku expecta ko imijyi nawe yawe y'ingenzi iri buze kuraswaho. Zelensky kuwa bya dimanche ndumva ari bwashyizeho ubutumwa avuga ko nyuma y'ibitero baramaze kugaba mu Burusiya bitero nabyo by'amadrone byangije byinshi. Yahise yifata amashusho asa nk'ari hanze ya office ari hameze nko mu mbuga avuga ko nibatamuha systeme z'ubwirinzi zirimo Patriot na THAAD biri buze kumugora kurinda Kiev. Uvuga ngo bisa nkaho yagabye icyo gitero ku nyishyu cyangwa se yiringiye ko yari guhabwa izo systeme z'ubwirinzi
icyo Uburusiya bwakoze ni kimwe mu bitero navuga ko ibitero baraye bagabye Kiev ni kimwe mu bitero binini Uburusiya bwagabye kuri buriya butaka bwa Ukraine. Ni ibitero ubundi misile za Iskander z'Abarusiya ni gake ziraswa ziraswa gusa mu magerageza ndumva ari intambara rwose uretse nka muri Ukraine n'ahandi zino misile za Iskander zari zaraswa nyine mu rugamba ahandi ziraswa n'imigerageza. Hanyuma na misile za Kalibir nazo ziri mu bwoko bwa hypersonic bani za misile ziba zirusha umuvuduko ijwi cyane ku rugero rwa 3 kuzamura bamaze kuba hypersonic ibyo babara muri Mach. Hanyuma izindi ni cruise missile zizo zinaba mbi cyane ni za misile yo zigiye kugera ku gipimo zibyaramo niba ariko nabyita utundi tumisile cyase zanaturika zigaturika ndabyita mu iki molecule isa nk'ibyara indi igaturika kamwe gagaturika kabyara utundi niko cruise missile zikora ndetse ndumva barigeze no kujya gushaka gutora itegeko rikumira zino cruise missile mu ntambara no byegeze bigeragezwaho. Hanyuma rero ibi bitero byaje bikurikirwa n'ibitero by'amadrone. Kiev yasenywe pe navuga ko iki gitero cy'Uburusiya kuva mu kwa kabiri ko 2022 kimwe mu bitero binini Uburusiya bwaba bugabye muri Ukraine especially mu murwa mukuru Kiev. Ni bitero rero ntabwo byaje bishaka ibigo bya gisirikare gusa site z'ubushakashatsi n'ibindi. Ni igitero cyaje kinibasira inganda babonye ko uyu Zelensky yasimbuye Petro Poroshenko inganda zikora amashokora Kiev zarashwe. Abonye ko amahotel inganda inyubako zicumbikira abantu zarashwe ndetse n'inyubako zikoreramo za ministeri zitandukanye hariya muri Kiev zagiye ziraswaho. Iyi ni warning ariko Uburusiya bukemeza ko bisa nka hari agatonyanga mu nyanja ndetse ubunini bw'ibitero bwatumye ibihugu nka Pologne bita bizamura F-15 na 16 zabo zazenguruka hafi y'imipaka kuko kiriya gitero cyari massive birinda cyangwa se bashaka gukumira nka drone yayobera hariya cyangwa se missile bakoordino nabi kagenda ikarenga Ukraine kubera ko izi nyinshi z'Uburusiya ziba zifite ubushobozi bwo kurenga muri Ukraine nuko baraziprecisa ku buryo ziri bugende kilometero runaka ariko nk'ubuturuka Moscow kujya Kiev ndebere neza na nera birometero irenze 2 irimo na 2,200 kandi usanga kenshi misile z'Uburusiya bagira n'ama ICBM wabonye ko izi za Saturn kabiri ubushobozi bwo kugira kilometero 22 hari binarengaho irasamara so nkumva rero gutunga long range ku Burusiya bene bisanzwe. Hanyuma rero niyo mpamvu narigise mu bugambanyi Zelensky yabuze systeme z'ubwirinzi zirinda Kiev. Ukibaza impamvu iki gitero n'umusaruro wabikuramo impamvu wayibona ni ugushyira hasi ubushobozi mu by'ubucuruzi n'ubukungu bw'Uburusiya especially kubera ko n'ibitero bagenda bagaba ku nganda zabo z'ingufu. Bakubwira ko kuva imwaka watangira nibura Ukraine igabye ibitero inshuro 196 ku nganda z'ingufu z'Uburusiya zigaba inshuro 16 muri iyi minsi 6 y'ukwezi kwa kabiri kuva tariki ya mbere kugeza none tariki 6 Ukraine imaze kugaba ibitero inshuro 16 ku nganda z'ingufu mu Burusiya. Ibi rero byanatanze umusaruro ku ruhande rwabo kubera ko nk'Uburusiya kuri ubu nibura 40% inarengaho ibyo boherezaga hanze byaba affected kubera iki gusenya ziriya nganda kurasa ku mariba ububiko bwa petrol na ziriya refining plants zitunganya kiriya gitoro gigiye gukurwa mu bwoko butandukanye habe petrol kerosene n'ibindi bishobora kuvamo hariya kubera ko nabonye petrol iturukamo produits zirenga 6 zitandukanye 5 cyangwa 6 zitandukanye. Iyo wenda ni impamvu yo gushyira hasi ubukungu bw'Uburusiya ariko se Zelensky aramuka iki kagaba ibitero nk'ibyo abizi ko na systeme z'ubwirinzi afite ikintu mbona ko asa nk'uhabwa iyo green light expecta ko bari buze kumurinda niba bikore aricyo ni ubugambanyi kuko simbona Ukraine ibizi ko idafite abayiri inyuma simbona ko yatiye kugaba ibitero St Petersburg cyangwa se Moscow ibizi ko ribuze gusubizwa kandi kubukana buri hejuru. Yabanekereza ko n'ubundi intambara rega ntabwo wenda kwikubitiro ku ntangiro muri 2022 wabonaga ko ntigeze ibi ya Ukraine ubwayo yonyine ubundi in reality ntabwo intambara igeze ya Ukraine n'ikibuga ariko noneho yego
evolution yabayeho niyo yabitweretse no ko mu buryo bwuzuye iyo ntambara ari ya OTAN. Ariko noneho rero igihugu cya Ukraine navuga ko gishetwa cyasheswe wahoze bivuga neza kigirwa ikibuga kirwa ikibuga ari nayo mpamvu nkubwira ngo ari ibintu byose babipanze. Zelensky yigeze aba mu politicienne ku buryo yagera ku rwego kuba perezida w'igihugu yigeze akora iki muri babayobozi bitwa bimanuka abantu nyine baza nka Macron muturanye hano hirya nyine batigeze barizwa mu nzego izo arizo zose kuko yahoze mu komediye nibyo nashaka no ku YouTube barazibona nibyo nashaka kugira ngo ngarukeho. Volodymyr Zelensky ntabwo yigeze ajya mu bintu bya politike mbere ku buryo wavuga ngo yari umuntu wo kwitabazwa. Muri 2019 akajya ku butegetsi havuyeho Petro Poroshenko ndetse akanatsinda rwose niki 2022 agatangira igitero kugeza n'ubu ngo agatangira intambara kugeza n'ubu igikomeje kuyogoza igihugu cyangwa ibihugu byombi. Nabwo burya ntabwo ushobora kuvuga ko ntabwo Ukraine nayo irasinye ntagira sibitoryi Russia rwose buri nabwo burafected. Ariko cyo mubwira yarashezwe kubera iki? Wenda niyo haza kuba umuntu uzi bya politike uzi iki ntabwo ashobora kwemera ibintu uko bigera aho byageze. Ariko rero none hanga turebye ibihari tongera ko gusubiriramo igihugu cya Ukraine cyabonye ko nacyo bishoboka. Kimwe mu bintu bizanatuma intambara ikomeza kuba drag ikomeza gukururuka ikazageza igihe utazi nuko igihugu cyabonye ko kibishoboye. Iyo kibona kitabishoboye kigakomeza gukubitwa kwa kundi cyakubitwaga ku ntangiro ntikimenye iby'ibadrone n'iki ariko ntikinabone support. Gentekereza ko nta bugambanye buhari ahubwo no kuvuga OTAN iyo ibyo yatekerezaga yari izi ko Uburusiya bushobora kugeraho bukananirwa bitanatinze umwaka umwe wenda yakabyika imyaka ibiri. Ariko Uburusiya burakomeza n'ubundi yaba ubukungu nubwo utavuga ngo bwakomeje kuba nk'uko bwari buri imbere y'intambara ariko igihugu cyakomeje kuba intact. Nabonye ikinyamakuru bita The Financial Times and The Economist muri raporo zabo bagaragaza ko ubukungu bw'Uburusiya ubundi kuri ibihugu mu Burayi ubukungu buri kuri 4 n'ibice aho ari bitangaza. Rero ni Amerika tubona nk'igihugu cy'igihangange sanga ubukungu bwabo buri kuri 2 n'ibice iyo byakabije muri 3. Ubukungu bwabo mu by'ukuri bwarasimbutse bwarazamutse bitewe n'iki amasoko mu Burayi yarifunze ya Swift bayibakuramo ariko bahise berekeza amaso mu bihugu bibiri bifite hafi kimwe cya kabiri cy'abatuye isi Ubuhinde ndetse n'Ubushinwa. Nukuvuga rero ibyo bintu byose ni byo bituma iyi ntambara ikomeza. Igihugu cy'Uburusiya yego kiba affected ntawe ushobora kubijya ku ruhande ariko noneho kikavuga ngo okay nubwo twaba affected gute ntabwo twari twitura hasi byo kuvuga ngo turagamburuzwa na OTAN cyane ko na kimwe mu bintu garwana nacyo buriyo nabajeje abantu cyakora bamaze kubimenya. Ariko ubundi intambara it's all about kurinda ko OTAN ikomeza kwegera kandi no kuva na cyane by'Uburusiya bwahoze Rwanda kuvuga ngo mu burasirazuba bw'Uburayi aho hantu muhibagirwe. Ndebere amasezerano yiswe Budapest ya Budapest muri 1994 ari nabwo intwaro kiri mu Burusiya zari muri Ukraine ariko ayo masezerano anarimo nyine ibyo Occident yarenzeho. Mu Occident ibyo yarenzeho kuko harimo ko Ukraine uko byamera kose ntago igomba kujya mu minwe ya OTAN uko byamera kose net igomba kuba hari mirongo narengwa. Kigaragara rero n'abajya bablaminga Uburusiya rimwe na rimwe uko muri twikomeninga ibihugu byombi no icyo gihe harimo ubwami bw'Abongereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ukraine Uburusiya akiri igihugu nibagiwe cyako umva ari ibihugu bitanu Ubwongereza wabuvuze nabuvuze Ubwongereza Amerika Ukraine Uburusiya ntabwo ushobora ari ibyo ngibyo iyo memorandum of Budapest hanyuma rero bayirenze nta yandi mahitamo rero Uburusiya bwari bufite uburyo bwose wabukoramo buri aggressive n'ibindi ariko bafite impamvu kandi impande zombi zabyemeranyijeho niyo Soviétique yashize imyaka 3 isenyutse Ukraine hoze ari mu bice bya niyo Soviétique bagirana amasezerano k'ibyo bihugu byahoze muri niyo Soviétique kubera ko n'ubundi biri muri ya region Uburusiya burimo ibyo bihugu nabwo byemeye kuba binyamuryango bya OTAN biguma aho ngaho Uburusiya nabwo businya ko tuzakomeza kugenzura imitegekere muri ibyo bihugu
burituriza bujya aho ngaho. Gutera intambwe rero kuko nyuma yaho za 2004 nibwo za Finland za Sweden ibihugu by'ibituranyi n'Uburusiya nabyo byagiye bijoininga igihugu gisigaye ni Ukraine. Ukraine urebye neza iri mu marembo y'intara za Bryansk, Soligato, Rostov mu birometero bike na kano gace ka Kursk nayo ni region no Oblast aho ni mu marembo y'Uburusiya. Nta yindi option rero Uburusiya bwari buze kugira hariya. Ni igihugu rero ubwo cyatwitswe cyane rwose na Iskander zimwe muri misile mbi cyane Uburusiya bugira, zimwe muri misile bamugani nkuko bivuze zitarakoreshwa cyane, zikoreshwa nk'ikimenyetso cyo gutanga gasopo gutanga gasopo kavuga uti iyo zakoreshejwe ntabwo rwose ari ibintu biba bisanzwe. Hanyuma rero tunyarukire no muri Middle East burasirazuba bwo hagati, igihugu cya Irani cyangwa twabigarutse aha ngaha ko bari gusezera kuri Ayatollah Khamenei umukambwe wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Irani, aho azashyingurwa ku itariki 9 mu kwezi turimo kwa karindwi mwaka 2026. Uramutse ubonye ikiganiro nyine nyuma yuko yashyinguwe kuko ntabwo biri limited, wamenya ko ari ku itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi. Hariya twigeze kuvuga ngo ariko Mossad bit Israel bit hariya rero bakoreshwa n'abahanga ngo riteye ubwoba ku buryo ngo baryamiye amajanja Ayatollah Mojtaba, bavuga ko rero nakomerekejwe cyane ngo amerewe nabi ngo igihe yazaje gusezera kuri se ntabwo yataha amahoro. Abahungu batatu be bandi kuko ntabwo ari Mojtaba yagiraga n'abana b'abakobwa, uretse ko kuri imyemerere ya Islam hari ukuntu mu bihe nk'ibi limita b'igitsina gore cyane cyane mu bihe byo gusezera no gushyingura imyemerere tutajyamo cyane keretse tubisobanukiwe. Hanyuma Mojtaba wari ubivuze Mossad, raporo ziragaragaza ko nibura 85% by'ubushobozi bwa Mossad bwose babwerekeje Tehran. Igipimo rero ni kimwe kubera ko hari nk'abantu bari barabuze ariko bagaragaye bakabireka bikarangirira aho ngaho rwose nk'uyoboye IRGC Ahmed Vahid baramubuze, witwa Yahya mujyanama w'umuyobozi w'ikirenga uri ahantu. Uyu Yahya uriya niwe uzi neza ahantu Mojtaba kuko baba bari kumwe nyine barahorana ngira ngo nawe twatwaye yego niwe duha kubera ko nka IRGC mu bihe nk'ibi hari uko birinda gukoresha twita telecommunication, communication ikoresha gadgets zikoranabuhanga no bakoresha ibintu biri bisanzwe nanashaka yandika ibaruwa nishaka ifata umunsi cyangwa ibiri barakoresha iyo form bijyanye n'ibikoresho by'ikoranabuhanga nyine biranga abantu birakururwa Mossad yabikurura. Hanyuma rero baravuga ko bafite laser scanning mu bice bitandukanye biguriramo abantu, urapfa ukariza ikirenge gusa aho zibasha kugera isura rank ari muri umusirikare mirimo ufite muri mu diplomate abari muri control room bakita bamenye uhageze. Bivuze ko abantu bari hariya bose aba basirikare ba IRGC abageze muri ibyo bice byabo kuko nubwo turi kuvuga Israel uko IRGC nayo ifite uko yabigenje kwayo ushobora kujaminga iyo koranabuhanga nawe wamenya. Ariko Mossad turabizi kubijye n'ikoranabuhanga n'ubutasi ingofero barayikuriwe rwose bitewe special operations bagiye bakora cyane cyane zo guhigabana nizo zabahaye izina byashyizwe aho ngaho. Hanyuma rero nibyo biri kuvugwa, bakeneye igipimo kimwe gusa Mojtaba rwose banateguje mbere yuko n'umuhango utangira bavuga ko uko byamera kose batamwihanganira n'ibinyamakuru bikomojeho kenshi. Bayobozi wenda na IRGC Ahmed Vahid bari baramubuze nawe baravuze ko bazamwica bamubonye we ntabwo we naje nahabona rwose kuri kamera imbere y'isanduku hagarara kanya rwose gafatika. Gusa impamvu urabona umujyi nka Tehran urimo miliyoni zirenga 29 z'abashyitsi, ibitero tumenyere kuri Israel ntabwo byashoboka, ntabwo bagaba ibitero by'indege cyangwa se ibindi bitero bya misiri zagukiye mu mato bafite hariya mu Kigobe no mu nyanja zengereye hariya habiya Abarabu n'inyanja y'Ubuhinde ntabwo byashoboka. Gishoboka ni ikihe? Ni solo operation, kuvuga ngo n'umuntu wenda umuciyeho ikivunge umukubise n'agashinge cyangwa se ugize ukundi bigenza bafite aba elite hari umutsakoraho rwose ashobora kunyuraga kandaho gato bafite abo bakanda ko umuntu aragagaye. Bavuze rero ko hari operation bagiye ku implementing bise blue and white operation,
banavuga ko badakeneye mu kuboko kwa Amerika. Iyo Brand White igamije kwivugana abayobozi guhera ku nzego za gisirikare no mu bya politiki ba Iran. Wagiye ubona ko mu minsi ishize Netanyahu yahakanye iby'amakuru ya The New York Times muri raporo yabo muri weekend, yavuze ko buriya ngo bari kugenda runono ba Dr. bombi Gaddafi ndetse na Ragachi bashaka kwica Trump bakababuza, ngo Netanyahu agaruka bihakana. Ariko birazwi Mossad yubakiye ku maraso. Mossad niho hantu nyine ishingiye kwica cyane cyane abo batavuga rumwe kandi baba elite prominent, abantu b'amazina manini. Ubwo rero nicyo gihari Tehran ariko kaba umujyi wagenderewe cyane. Hakaba icyo nibaza ubundi Ayatollah Mojtaba ukurikije position ku bintu byagiye bigenda kuva mu kwezi kwa 2028 kugeza ubu ngubu, habaye ibiganiro hagize gute, abantu bashwe ari benshi kuva kuri Ayatollah nyine buri gusezerwaho n'ibindi. Ubundi ni iby'ingenzi kwicwa kwe, ndavuga kuri Israel, kumwica kwe ngo Amerika birumvikana ntisigara, kuba yakwicwa ni iby'ingenzi kuri bo, hari icyo bitanga, hari icyo bimara. Yego iby'ingenzi cyane kubera ko nubwo hapfuye umuntu umwe mu bigaragarira amaso, ariko igihugu cyose kiba gipfuye buriya. Mu buryo muke mwese ndi gusobanurira, urebe urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei kikubwira ko bashimutse imitima, uraza gusanga no kumusezera n'abasaza harimo n'abamuruta cyangwa se abo yarutaga, ko yari kwabaka mu myaka 87 hafaho 90 bari gusuka amarira imbere, harimo n'abasaza rwose ubona mu kigero kimwe. Ikindi mu mukuru w'igihugu uvuga ngo izo miliyoni zikabaka 92 z'abanya-Iran niwe muntu w'ingenzi muri izo, reka bivuga uko mu muturage ku rundi ruhande, ariko akaba nyine n'urongoye cyangwa se uyoboye abo bantu bandi. Uvuga ngo kwica umukuru w'igihugu atishwe n'indwara ari ukumwica no kumwica imbere mu gihugu, first of all harimo gucikira hasi no guca amazi icyo gihugu. Cyo ni cyambere cyakaba, ariko biranavuze nabyo nibyo, uriya n'abaturage mu mutima ububishe, kubera ko nyine uwo muntu yari ishusho y'ubutegetsi bw'igihugu. N'uyu Mojtaba ni ishusho y'ubutegetsi bwa Islam. Ubwo rero kumwica ubwabyo, nubwo hasimbu hari abandi ira psychic defense yabo irakora strategy, ni cyo nashaka kujyaho irakora cyane ngo kuva icyo gihe cyose bapfuye ko n'undi bananiye Israel, bananiye babona abantu bafitinga. Ariko currently iyo bazo ubwo buyobozi icyagitinyiro ya shusho y'ubutegetsi ubuyishe niyo mpamvu ubona rwose umugabo nk'uyu yahuruje delegation z'ibihugu birenga 100 mu isi igahura Tehran n'abandi rwose, ukabona guhera kubanakiriza ku bakambwe bari gusuka amarira. Nicyo cyubahiro cy'igihugu kiba gishyizwe hasi bakagikandagira, iyo shusho y'ubutegetsi bikandagiwe. Ariko akazamo n'ikintu kubera ko uri umuyobozi w'ikirenga wa Iran nawe ukuriye abayisilamu b'abashia mu isi wita umuyisilamu w'umushia, umuyobozi w'ikirenga muri Iran abamukuriye. Nanone rero kwica umuntu nk'uwo ku ruhande rw'imyemerere hari ikindi kintu ubukoze. N'umuyobozi wa politike nibyo ariko afite n'indi post yuko abayisilamu mu bwoko bw'abashia bamubona nk'umuyobozi wabo. Uvuga ngo unisha ukwemera cyangwa se wibasiye ukwemera kw'abantu, at the same time unibasiye imigirire ya politike y'iki gihugu. Niyo mpamvu umuyobozi w'ikirenga hariya aba yigengesera nabo no kumwica bumva ko bakoze ikintu gikomeye cyane. Ashobora kuza kuhagera cyangwa kuzahagera muri iyi minsi yose cyangwa no ku itariki 9. Buriya kwikije imyumvire y'abaperesi afashe umwanzuro wo kuhagera yahagera agaragara. Kwikije imyumvire yabo ntabwo mu by'ukuri bemera kubaho ubuzima buri kwihisha byita underdog life, ntabwo ubuzima bukunda. Ubwo rero afashe decision yo kuza rwose araza mu mubone, ntabwo no umuyobozi w'ikirenga se muri camouflage akibaza iyo foto ifashe ku muyobozi w'ikirenga ari gusesha. Niyo mpamvu wabyanga kandi bimerere uwo n'umuyobozi w'ikirenga n'abaperesi abanya-Iran rwose ubuzima babaho ubuzima buri straight, nta bantu nyine underdog life ntabwo bayikunda. Ubwo afashe umwanzuro wo kuza nyine it's a risk, hanyuma rero adashaka iyo risk aho kugira ngo igihugu kive mu cyunamo kijya mu kindi, beta ya kigumira hari kwishana mu buryo busanzwe. Tunasoreje hano kino kiganiro, ndabashimiye cyane nanone kandi nkomeza kubashimira mwebwe mudukurikira, murebe ibyo dukora kandi mukaduha ibitekerezo ndetse n'aba sharing cyangwa se abasangiza ibi abandi rwose. Mukomeze mubane natwe.